Sakaza tuje konti system jameze gari twizere kudahwema kudukurikirana gatanu ku kandi tuje kugira ngo tukugezeho amakuru kugeza ubu gusubizanya gukomeye hagati ya perezida w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na perezida Felix Tshisekedi utibagiwe na perezida wa Amerika kurakomeje. Kagame ati rero aho kugira ngo nkomeze ngende nigwe n'ibyo bikangisho banshyiraho, ati ahubwo nakomeza kwihagararaho nkababwira ntimugende mujye w'ikuzimu. Paul Kagame ibi yabivugaga rero cyane cyane yibanda kuri menace za communauté internationale ku bijyanye n'ibitero agaba kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni mu gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashimiye Felix Tshisekedi, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse akanavuga yuko ari determine mu buryo bukomeye mu guhagarika intambara imaze imyaka igera kuri 30. Ati hashize amezi makeya hano muri Washington twasinye rero amasezerano y'amateka hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ashyiraho rero bwa mbere inzira igana ku mahoro ndetse no guhagarika conflit zibaho mbi cyane zabayeho zimaze imyaka igera kuri 30. Ati kugeza ubu hari umugabo rero ukomeye, umugabo w'intwari ufite imbaraga kandi wizewe. Ati ni perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi Chilombo Antoine. Perezida ati mushobora guhagarara mu by'ukuri ndabinginze. Ubwo rero yahagaze Felix Tshisekedi, undi atangira kumubwira yuko ngo afite courage zikomeye kandi ari perezida. Felix Tshisekedi ndetse Donald Trump aranamushimira, ati rero uri umugabo ukomeye cyane, ati nzi ibyo munyuramo kandi nzi iby'igihugu cyawe kinyuramo, ati ntabwo byari byoroshye, ati ni n'igihe kinini, ati rero ibyo bikaba byarabaye, ariko kugeza ubu ngubu nabibutsa yuko ibice byombi byamaze kugenda byemera kandi ibintu biragenda neza. Ati kandi birakomeza no kugenda neza. Ati mufite courage kandi nyinshi, ati turanabibashimira. Ati umugabo w'icyubahiro rero kandi ukomeye, ati kugeza ubu ngubu twasinye rero aya masezerano ajyanye n'amabuye y'agaciro y'amateka hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Afurika. Ati turabizeza kandi murabizi yuko Congo ari igihugu cyiza cyane gikomeye kandi gifite ibintu byose. Ati turanabashimira rwose perezida Felix Tshisekedi. Ati twasinye rero aya masezerano magari kandi manini cyane ya investissement. Ati bityo rero abashoramari b'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagomba kuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ati nyabuna perezida wa Congo, ati mushobora kumpamagara igihe icyo ari cyo cyose. Ati murakoze cyane. Rero ibi bikaba bigeza kuri ekritire ikomeye hagati y'ibi bihugu byombi. Turakomeza tugukurikirane gatanu ku kandi Sakaza tuje konti system jameze gari, turagaruka mu kanya. Sakaza tuje konti system jameze gari, twizere kudahwema kudukurikirana gatanu ku kandi. Des violents affrontements ont opposé le matin février les rebelles des AFC Wazalendo de groupe NDC Renové. Ibi byabaye rero muri village ya Bukumbira. Igisirikare cya Renové kikaba cyakomeje kwataka mu buryo bukomeye igisirikare cy'u Rwanda muri groupement ya Ikobo muri territoire ya Walikale. Rero nk'uko amakuru yakomeje kugenda zugera, abazarendo batatse iki gisirikare cy'u Rwanda barasa amamodoka yabo y'amajipe agera kuri 3. Cyari igitero cyatangiye kuva mu masaha ya saa 4 y'ijoro ndetse rero bakaza kugeza no mu masaha 10, hagatangira n'ikindi gikarishye mu masaha 11 kije gutuma abaturage bagira psychose mu kanya. Detonation materiel aremereye zakomeje kumvikana ndetse amadrone kamikaze akomeje kugenda aba urufaya.
ariko biza kuza kurangira igisirikare cy'abazarendo gisubiye inyuma gisiga rero bukumbirwa muri controle y'abareberi. Bilan ikaba yari irimo affrontement zikomeye ndetse activité socio-économique kugeza ubu zikaba zitarasubira mu mudongo kuva rero muri iki gitondo. Renfort y'amapozisiyo y'igisirikare cy'u Rwanda muri Bukumbira ndetse no muri Rusamambu ikaba ikomeje kugenda iba nini. Aba bazarendo bakaba batatse kugira ngo bagerageze kugabanya izi renfort zikomeje gukorwa umunsi ku wundi, ndetse bakaba bari bijejwe n'umusada w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bikaza kurangira bisanze ari bonyine ntibabone umusada, baza guhitamo rero gusa n'abasubira inyuma. Ni mu gihe revolution ya situation muri Haut Plateau mu Minembwe ndetse na hariya cyane cyane hose muri Fizi na Mwenga, village za Minembwe zikaba zikomeje kuba encerclé na force spéciale za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, utibagiwe n'abazarendo. Kugeza ubu ngubu hakaba hasigaye distance makeya kugira ngo rero bibe byatuma habaho gufata ibice bindi bishyashya. Tukaba turi bukomeze kugukurikiranira gatanu ku kandi isakaza tuje konti systeme jamais égalé. Turagaruka mu kanya tukumenyesha n'ayandi atandukanye akomeje kugenda agaragara kuri point y'urugamba. Mbere yuko tugenda ariko ntitwagenda tutabamenyesheje yuko kugeza ubu ngubu hakomeje kugenda hagaragara ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ifungira u Rwanda aho bashobora kunyuza amaminere, cyane yuko rero frontiere zikomeje kugenda zigaragara yuko zifunguye, ariko kugeza ubu i Washington projet iza mbere zikaba zamaze kuranswa mu rwego rwo gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni rero ishoramari ry'amamiliyari agera kuri 12 y'igisirikare gikomeje kugenda kirwana, kigomba no kuzarinda rero ishoramari z'abanyamerika. Kugeza ubu stratégie américaine de sécurisation des minerais critiques ikaba ikomeje rero kugenda ivugwaho. Robert Friedland akaba rero ari we wagaragaye muri delegation yari iri kumwe na delegation y'abanyekongo kugira ngo babashe gukonfigira iyi chaîne d'approvisionnement occidentale muri contexte rero ya rivalité sino-américaine. Washington ikaba ikomeje gushaka kuba yagira amaminere ya zinc, germanium ndetse n'amametale stratégique mu rwego rwo kugerageza kugira ubushobozi bw'imodoka ziba zikoresha rero amashanyarazi ndetse na supériorité aéronautique ya défense, bituma position ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri diplomatie minerale ikomeza guhagarara rero ku murongo mwiza. Ibi bikomeje gutuma rero hagaragara rero icyuho gikomeye ku ruhande rero rwa politike y'amaminere y'igisirikare cy'u Rwanda, bikomeje kugenda byangiza rero situation cyane y'amafaranga aboneka ku ruhande rwa Rwanda. Turakomeza tugukurikirane gatanu ku kandi isakaza tuje konti systeme jamais égalé. Turagaruka mu kanya.